Ela pa kanumakayang masalirang sampaga bistaman malapit na indahon agpangkarem mapilang magtinda keniken syudad San Fernando, Pampanga, kasabi na ng CLTV 36 News nganing Huwebes, October 26. Medyo matumal po kasi busy yung mga tao sa eleksyon. Saan kita, pero kahit ganito lang po yung benta namin konti, sana marami customer pa rin yung pupunta dito. Agpangke magtindang sampaga ay Mary Jane Badival, alapang pa magbayo karang presyo darang karelang mami sa liya manibat kendang walking Sampaloc, Manila. Yung iba po mataas, tsaka pinapatungan lang namin para may tubo, ganun. Para karang magbalak saling maranon, areni naman din presyo darang sampaga as of October 26. 230 pesos per kilo lareng rados at 550 pesos per kilo noman deng antorium depende keng kule ang pongsukod. Ing Wonder White Flower malyarya nga saliken 350 pesos per bundle at 300 pesos noman deng kada bungkus na ning aster. Cha 150 pesos kada peraso noman ding sunflower ang pang golden rod flowers. Kabang cha dinala noman kada peraso rin birds of paradise ang pang rattlesnake. Deng rosas naman, cha 600 pesos na rin 24 pieces kabang cha 50 noman kada peraso. Mamyalungan nomang 350 pesos hanggang 8,000 pesos in presyo na rin sampaga depende king arrangement. Expected naman kanuwa mitas yung presyo darang sampaga at longaldo bayoing daon. Estimated date po 28 hanggang November 1. Depende rin po kasi kung ano yung bibilhin, kung ano yung gustong ilagay sa mga arrangement. Kaya bay JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.